Ohajo svima, od vaš seksi srpski Shinigami i danas ćemo pričati o top 5 fanservice animea. Imajte u umu da neke od ovih anime serija koje sad budem naveo nemaju baš neku najbolju priču. Ove anime serije se fokusiraju baš na fanservice, zato i pripadaju u ovoj listi. Pa mi da krenemo. Svi ste vjerojatno čuli za Golden Boya, on vam vjerojatno jeste jedno od najboljih fanservice anime serija. Ova anime serija traje dosta kratko, ali verovajte mi, ako vas baš zanima fanservice, ovaj anime je definitivno za vas. Isto je jedna anime serija koju bi svi trebali da znate za priča ovog animea i nije nešto po mom ukusu, ali definitivno ako hoćete da gledate fanservice, golotinju, High School of the Dead je anime za vas. Ovaj anime nažalost ne znaju mnogi, ali i zaista preporučujem da gledate ovaj anime. Fokusira se najviše na fanservice, ali je strašno smešan. Ovaj anime se zove Prison School. Ako ne znate ovaj anime, zaista vi ste vrlo novi anime serijama. Ovaj anime se zove High School DxD. Ovo vam je zvanično najpopularniji fanservice anime, sve zbog Rias. Ovaj anime čak i da batali ceo fanservice i dalje priča neće biti nešto fenomenalna. Dosta ljudi dolaze da bi jednostavno gledali Rias. Samo Rias. Ali svakako preporučujem da odgledate ovaj anime ako već niste. I anime koji oduzima tortu što se tiče fanservice-a jeste Tolobru, ili inače moj guilty pleasure anime. Ovo vam je i mamica i tatica fanservice-a, pošto ovaj anime se dosta fokusira na fanservice. Priča nije toliko loša kod ovog animea, jako mi se sviđa. Ali definitivno ako ste izabrali ovaj anime da gledate, očekujte dosta fanservice zato što ovo vam je najbolji verovatno fanservice anime. Htio bih da se zahvalim Luki Petroviću što mi je dao ovu fenomenalnu ideju. Ova ideja mi je baš čučnula za ovaj dan pošto i nije mi neki dan danas. Nije mi dobro u prevodu. I također post dobio u ovom klipu Mihajlo Dimitrijević koji, ja mislim da sam mu slučajno obrisao komentar. Izvini brate, ili verovatno sam slučajno ili si ti obrisao. Zaista ne znam, ili jednostavno YouTube me jebe u bulju. Vidim da sam dobio dosta podrške u prošlom klipu Anime Kanceri, hvala vam puno. Svakako sljedeći klip će biti Anime Krak, pošto želio bi Maxi da odborim glas. Da, izvinjam se to što sam u prošlom klipu imao mnogo mana u izgovoru. Evo sad pokušam da se popravim. Jednostavno, ja kad radim audio, ja ga samo uradim jednom i ne proveravam da li sam se zajebao negde u izgovoru. Zato što inače ovako nemam neke te mane. Verujte mi, ako ste YouTuber i ne verujete da možete da imate manu u izgovoru, pokušajte da uzmete mikrofon u ruke i da pričate. Jeste, malkice zajebam. Hvala što ste gledali i mi se vidimo u sljedećem klipu. Sayonara! Yanana